After le tua le nei tai au tātou maua le nei mawhtanga mātango whi. Ale mea sili o lau sau le whalero Iova ma mailo tu spaia. Si mai le matangata na sau mailan tu spaia. Tai. Si mai le matangata na sau mailan na telefoni. Le mawhainga ngalo telefoni au. You cannot forget your phone. But somehow you forget your Bible. Amen. Nei awal fata wa ina lo telefoni fata awal tu spaia. Wa le fa fangua le ile ola fa vau. O lo tu spaia. Fa sino ya te oe ma e so sani ya te oe lo tamo faiatu. Ile no whanga lea wa umana saunia le tua moi tātou. And every one of us, we want to go to that place. Tātou te mana umalawa e o ile no whanga lea wa umana saunia Yesu moi tātou. So mana mia alane tu spaia al tangata. E mana ia alane nā oe. You bring yourself, you come to church, you're in the right place. But don't forget you need to bring your Bible with you when you come to church. Amen. Ya vi lele. Ya ise mata upu te mana o te. Tautarangia le tai au le nei. E whāte tau le. Tu singa tangata le o Paulo. I like to speak and elaborate on his work and his writing. O tangata e ata mai. O tangata whatumuina I le anganga paia o le tua. E ai le saulotonga wau. O tātou maua ono Iesu Kiriso. Whaftai le tua I le saulotonga. Au le saulotonga I le I maua I se mea whaingo fie. Na maua I tātou lea saulotonga ono le maliu Iesu. O le saulotonga lea o te tautala I ai le lea o te whai atu ai I antoe. O le saulotonga lea mai lea ngasala I le ami o tonu o le tua. Mai le pongi sā I le malamalama. Leo le toe pule ai le angasala ia te oe mao. Leo wa tato ia nei le malamalama. Wa pule nei Yesu I o tato wolanga pe a whai. Wa e talia Yesu e vea maali no whaola. Ai ui lava I lea saulotonga wa tato maua. E te tau e tātou na whai tete tātou le tātou whaungaina po le tātou wola I lea saulotonga. E upo le tangata polo I le kalesea I kalatia. Aua ne vere saulotonga matonga fiti alea. Al tino. Now we need to be very careful. How to live our life in this freedom or this liberty that we have in Christ. E leo se saulotonga me pule ai oe masonga whai ai au mea I te tonu o le ngā ruenga le tua po te tonu foi o le ainga o le tua. Ai te tauna iai se manatu o le tangata ma I iloa
Ia te ia whaongā le upo le whautauta. Ona iloa ia whaongā le saulotonga lea. Ia maua. Te mana o le tae le nei e whaonga ina le tusi o Roma. Roma na matau bus fulma wha. Langa tasi le mea lo wha benaona. O iai le wha le tonu, te tonu o le ka le sia. Iai tangata ke ushano i la tou. La tau te le iloa o na whai le saulotonga lea wa la tau maua mai a ke riso Yesu. O na so na whai ai la i o la tau mea, ai le aise la tau mana tunatu i lesi tangata e vai le la tau whatua tua. Langa iei tangata e vai le whatua tua. E iei foi tangata e malolosi i le whatua tua. E le tutusa uma i tātou. Amen. E peo i lo mafuai o na toe whamanatu e Paulo i le kalesi Roma. I le tūlanga i te tauna la te wola ai ma la tau mana tunatu ai. E le tutusa tangata uma. E te tau i a te oe le malosi lo whatutua. Or consider the person that is with the weak faith. Aua songa o. Ai whai le mu. I e whai ma e vai resi tangata. Amen. Sa iai le masani le vaitemi lea. O le tōtele o tangata ke usiane o le maketi whantau mai i whasipovi po manu. Sa o si ai taulanga. E ila isi au ke usiano, there is nothing wrong with that. O le whaungaina o manu ia o si ai le taulanga. Maila ia whaonga e whaiei me ai. Ai ai fo isi ke usiano e vai le nato whatutua. E pe e fo linga e le te tau i a te la tau. O ina mafua mai ai o na whamanatu e Paulo i le kalesia i Roma tangata ke usiano. So le ia o tau i loa o na ia o tau i loa o na vava ai le tangata. O le metabula le sfuma le fa. And then I dance to wava yantu yai. Ai vai na le fai pu mua na le metabu sfuma le fa. Ia o tota lia le ua vai ilea ile fa tua there are the Christians. E ia isa ki ushano vai le lato fa tua. E isi ki usiano e malosi le nato whatotoa. E le tusa uma i tātou. Ia le le. Hao te mata upu lao te manao e tau talania i le tāole nei. O te manao e whauru talaina e whapea ia e loa ona e mafuta ma le tangata e vai i lona whatotoa. Know how to fellowship with the person with the weak faith. Amen. Ia e loa o ne mafuta ma le tangata e vai i lona whatotoa. Ia. Feso sani i ato ai. Nā tātou whaitau mai nā le whaipuna e sfuma tolu. Hepuna sfuma tolu se o sfuma valu. Ia nā le tolu ana i mea ia e se atu i ato ai. I le tai ao le nei. Ia nā tātou atula i le tātou whamantunga. Ia le lei. A se whais tātou te tālo.
Mātou walawatu le tua ila upu le la mātou whalongolongo ai. So sane mai oe. Whamanino ia te mātou lau a fionga. Whafsai lo upu e whamanatu. Ila nganga pa ia lo so sane. Tu mawatu ia te oe lo lava vi inga pe ai ule nei mta upu. Swafu Yesu. Amen. Amen. E vai le faibuna sfuma tolu. A dato faitau mai ai faibuna sfuma tolu faitau ia. O le nei aua neia. Manaia le faitau manaia upuna ia le fai upuna sumatolu. O mele nei au ne o tātou toi. Pe whasalai. Le upu le whasalai, whasalai means to condemn, to judge. Whamasino. Winga fōlinga mai o lo iai ne isi vaenga i to tonu le kalesia. O lo whaia pēle tu langa lea, aua nei toi. Ku uia ngā mea. You need to stop doing it. Ameni. E whawhangu mai e Paulo, to e whamanatu mai e Paulo. E le ngata i le kalesia i Roma. Ai whamanatu mai foi, to tonu le kalesia i Midway. Stop doing it. Stop judging each other. Lango le nganga leo the condemnation is not a good spirit. Langa yeris tanga te condemn o me uma e famasino. Fasala. Ya le nga tula le les tanga te no fun fasala is tanga te ai le lo fasala ia. Praise the name of Jesus. O tātou mata upu li tai au nei peno whai atu ia iloa ona he mafuta ma le tangata e vaivai lona whātua tua. E le tusa tangata uma. E iai me mawhai ona e share tangata malos. E iai foi me le te tauna e share le tangata e vaivai lona whātua tua. E pe ia le upo Yesu le na whai la uri le na tu whai ia talengi. Tu whātu talengi according to your ability. E tu sama le malosi lo ia te oi, wa ese malosi o tangata. Ai manai ala fa mai le Paulo I sole. So ia. So ia le fa salado so. Ai ngofo fa sala. Ia oi kanga la malo si pe fa yo le speeding ia oi. Praise the name of Jesus. Ile vala winga tato ile tu mai tato te fa sala le siles. Winga ris fa punga ile vala winga tato ile tu mai tato te fa masino le stangat. Na wo fa ye oi le vaenga le tua. O le vaenga le tua o ia le fa masino. Ele o is fa masino. O oi le tangata lotu. O tau mo fa uma tato ile tato te. O watu le o le fava. All of us. It makes them feel good when they are judging other people. Does it make you feel good? Yes. It makes you feel good when you're judging other people. Yeah, it's him because it's him. What are you doing?
I oi ala fio loku kako loku pe afai o le spiri le ko kongo kako loku. Ole me tau na fai tato, what we need to do is to love. Ole alofa. Le alofa lesi. Ale ole famasino. Judging. Condemning. Uang ko fai nga mea. Ilei. Amen. E vai del fai ngo fie kele. Ole mele tamu fai e tato nofo fel fani. E lofa le tasi. Mai ole lofa me fai e no fufi anga sala ya. Sala tele. Ki kao ai lalo. Ki kao fiofi. A fai nga ilo se me se tanga ka fiofi nga oya. A most gaming area kan ngo ele usola. Just between you and that person. Amen. Awole so ole la langi o le Facebook we ho ye. Don't do that. Il est sao. It is a me tour. It makes it make you feel good. Ale me mo Ioane. Ele mo fai o na va ia o ia toi. Wai le ia se o tanto ele se masai. Hello? Que va ai pu ris kanga kalo ale ke le yo masai le ia toi. Wai la su yellow masai. Amen. Toka ku nga mea lo fa masingo. Ku nga mea lo fa sala. Amen. I encourage them to build up people. Love. Lofa. Fai se kala de lei, malo si. Amen. Si ya ongo ye mkwai kingo ke riso go kongo ya ke oi. Amen. So sani mai le tua. Melo no lua. Nga ye fai buna suma tolu. Fai tau mai fa me mole. Aole nei ia. Me tasi na me ole me tau suwai tangata. Wala oe, ole tau suwai le upure whanga i e paulo. Ole mea e whai e oe e a whainga i lis tangata. Langa lo ye le whaupunga Yesu a whai e tau suwai lau maka, ole mea e whai oe. Sari ese le maka. A tau suwai lau lima, kipi ese le lima. A le upure whanga i e paulo. Ole mea e whai e oe e tau suwai ai lesio uso. Hello? Fia kanga wa. O tau suwai ona oe. I lo nguku se tu lo. Yo winga ma lo wa mio. O fai oe ma me fa le lave tangata. Tau suwai. Things that you do that offended people. Le upole fa nga fa palangi le upole stamping block. Po tau suwai tangata ona oe ile la wa mio o winga I upole tau talai le ma fau te kulo. People get offended. Hello?
Le ia se me ia tangata I o malos. E tauna consider, e tauna e vaivai tangata e vaivai. Langa e tau suwai e tangata e vaivai. Se aka mamai ia. Leva ngako loko. A o inga tātou le upo le tua. Alo tātou whaia ale mea. Tau suwai tangata. Ono la wā mio mao me whai. Amen. Ere sao. E sao wai kala let's go ngua whea oi ma pāpu pungi o le whaoltanga. Fia tangata o tau suwai ona oi. Amen. Aua nei tau suwai se si ona oi. I la wā mio, ma winga, ma upu. Fai tete. Tete tātou. Tātou me fai. E langa lefa mai polo e I tangata vaivai lato whātua tua. E I tangata lo tau mo whai mai I a maralos. E wha whea langa maralosi mai tangata I a pēa whai o tūlanga lea. E wha tau suwai. Ona oi. Amen. Mas já do pati mo Yesu. So aniatu. Nga le tana ngoa atu tu tonu le kale sia pe le upo Paulo lena tana ngoa le kale sia Roma. Le loa tangata umona ola. Ia vaivai lesi. Au e songa o. Ai whai le mū ma vai lesi tangata. Vai se singia ua whainga ona oe. Nā reiri whaupunga Iesu whamai a Iesesi e a whainga ona oe. E siri a te ona mai se mai ngoa ilo ua ngā lue whaangoko oe whea. I le moanga. And that's not a good thing. Winga e whoringa mai ma kua ingo ale atua le kua inga winga lea, ma kua inga spiri lea. Aua nei tau suwai se si ona oe. E melona luana, melona tolu, muri ai. Melona tolu na whema i le upule leo le tau teva. Winga le upule le kau keva ka ngaka wo onga ngā. Kele ka ngaka wo onga ngā onga ai. Onga oe. Wangingi wa umatangata ona ai. Ona oe la wā mio. Wai. Fie ngaka we whaonga. You don't realize that. E lo I loe oe ala umena lo fai.
Whai oi maa o onga I te tonu le ngā ruenga le tua. Tonu le kālesia. Ranga le upu le iu le upu teva. Teva le upu means cause somebody to fall. Ne ngā te tau suai au tau teva keva. Kau keva keva ka ngaka. Onga oi. Lawa mio mau me whai. Amen. Yeah. E le upule le tua e teu lo loto. Me mawhau iei. Ia e loa ona e mafuta ma le tagata e vaivai lona whātotua. E ranga iei la tau o lo whapenana tau whai e maralos. And yeah, we always consider those people. Ese le angangore, le fa sala. Ese le angangore tau suai. Ia ma le kau keva. Ia leli. Tātou whaitau mai lali whaibuna suma le whāse o suma le walu. Tātou whaitau watasi mai ai ia. Amen. Amen. Ai loa se me tau sua i sesi ku. Ia wa whainga sesi. Amen. Just for the sake of that people, that person. A whai ke loa la wa mio lo tau sua i tangata ku. Sui ngā mio. Amen. Ia mat kau keva ai kangaka. E ku ngā mea. Ka kou whiaro whangi ma ka kou. E oi. Tātou ngā lulu e whatas. Olo kau ma whai umai tātou I whea. I le ola e whawa a vau. Every one of us. Kau ma whai umai ka kou. So soangi lesi. Ina ia tātou tau nuu I le no whanga lea. Wa omana tā penga ma sauni ai le tua. Mo I tātou. Ia, o le upu nā le tua mo le tātou e kālesia. O le anganga ia ne ia tātou whēlu whani ma tātou. Ia wāwa ai lesi. Amen. Whamalosi lesi. Tālo les tangata, mo les tangata. Tauna ia lei mai I sosoani mai le tua. Ia anta oe I le nei tai au. Ia e loa ona e mafuta ma le tangata e vaivai.
I lona whātua tua. Sautonga nana e maua. I Ioane a vele sautonga ma me whai matonga whiti o le tino. Ia e wa ai le tangata. Hai se sinte ua whainga I ate oi. Vaivai ona oi. Ia le lei. Ia tauna I sosani mai le tua. Ai anga le lei mai le tua I ate oi. Ina whalongo le nei tai au. Ia tupu ma ola le tangata ma fia. Amen. Ana tātou wifa ma talo na. Tātou sauni atu lea ia mo le tātou. Mo le tātou whamatunga I le tau le nei. Whaftai lava le tua I la upu le asa mātou whanongolongo ai. E moni ma whamaoni, te tono lau e kalesia. E le te tusa tangata uma. I ei lātou e vaivai le lātou whātou tua. I ei foi lātou e malolosi. I o lātou whātou tua. Ai, te tau ona mātou iloa. I le whātou uta. O mātou wolanga ina ia mātou mafuta. Ma I lātou ia e vaivai le lātou whātou tua. Whaftai I ante oi. I lo whamanatu mai I ante I mātou. I me te tau ona mātou whaia. Tu mawatu I ante oi lo lava veinga. Le suafo Yesu. Amen. Amen.